maka nami putra di dunia dan jawen talian mejantan ke sampun kelok tah di kalan dumunir kering jagat buahan wantah mabeseku kiai ketut bondesa ada abang ano bagus ian bawa sang raris separinik idene keluwehan idene pengadak idene senamakan weh Dewa Ratu Agung ganas gangsuh ian jabayang ditiang turmaning bagus apake nike sampun kejantanan sang kaning nuna sampun mekadi separinik paswecan itu sang merageluwe sumbong maring tabanangan sang kaning kewikanan nidene sang kaning subawan nidene turmaning sampun kasuhen-suhen wiakti ngelima separini kejanlokan idene rauhing tala di kering jagat tabanan mandra gono maha sakti semalih saking alit sampun ngemargiang separini pidabdap sang ngawrat ke bawah sang nunas tuntunan sang meraga pawikan ngemargiang separini tapo yasa beratane punika mewastu sang kaning paswecan itu yang senuhun sakti mawi sese sakti mandraguna kewentanan itu deneng aduh kadi rasa tanya presiden waktu mau sebenarnya suah bawa itu nih seduaning itu kadi rasa sampun ngewetuang maka dicahaya tansah wantah sekadi putra itu sang yang baskara nike ya nirgama yang ditiangan oh tiene manyadur desa inggih gelesang punang dado carita menawi sang kaning sampun dauh panemaya ke bawah sang kaning kawibawan idene sang kaning kediat mekan idene turmaning sampun kalau tah kadirasa iriki ring nyatur desa ring sejebaging jagat buahan taler ring sejebaging jagat tabanan ini kesatian sang kiai
Sana ngawo sana yang ide sekadia sapunika dan jawa nelian. Wantah ke sampun unas makadi warih idene. Sakti mawi sese itu. Turmanin kediat mikani dene huwakti dan jawa nelian. Sana sampun kas nangeh sang meragai sana dahating mah utama. Lo maris anglora rangwang Rise sampun kasuwen-suwen wakti wenten sekadia sapunika sanes sampun sekala kebawosang tumulirane suwenten kesne mangkin ide kas nangge wantah anglurah rangwang ngodosa arin kapuring rikalaning punika wenten tel wacanani dene sane mangkin gumantite nitahar rares apang aja pada tangkel rauh rares maring purin ide kesatiaan kapin napi kemalih ide sampun mireng makadi daging ngerti separini kewikanan separini sisiani dene warih ide nika kemawin asne mangken jaga wenten pikayu ni dene mintonin sekadiasa punika rangwang pungu risa sampune sadajeng sane mangkin tumulirane sidang rentehang pangandite wantah ngaturang wantah ke ngemawasang daging tetujon idene sane mangkin mangdene preside punika keparitatasan doh ari ngorah bandesa rikalaning punika wantah masumita makenyung manis pengkalih ban-ban pisan ide rikalaning rentehang pangandika adi ngurah bendesa nyen saja anak ibu kedewo maka hawenang beli mededauhang buku jani sumekenang idewo miragiang raos beli ni adi mangdo dewa manotori nang tek-tekan adi yana monto ngerimun yang saja buku jani punyan bingin adi turmaning masan hujan lantas buku kene angin barat yanto bah kengken penaden nah beli janing ide kapen dewo apang situ dewo notorin ngenteben punyan carang bingin itu saja adi daru
Jabo Puryang Nah pang saja nyeunana ke buku Dewadi. Sideun notoren carang-carang punyan bingine ane adong rembul itu di Jabo Puri jadi. Nah buku akedo yang saja tetua untang pengideh beline mededauhan pemakas kapin neng dewa. Kai ketet mater bamban Inggih. Rikalaning sekadia sapunike daging teh pengandike daging titah rakan idene sane mangkin mapung wadoraris sahenya kupang kali Kiai Ketut. kai ketet mater bamban Sedana taler antuk sumita makenyong manis nyawis mapung atur maring rakan idone sing ratu kakayai mapi dawak ti tiang beli wentene sekadia sapunika dage renteuh pangandika katiba maring padewekan tiang dumade ke sidanare ti tiang beli wantah reng siwa doaran ti tiang genahang beli tiang pacang mata tegar wantah kemulan medaging pisan pengkalih patot manut sekali daging renteuh wacanan beli katiba maring padewekan tiang ngemawosa raris separine taru weringine punika sane wenten ring Jabo Puri sampun ngeliop sakesidan di tiang jaga metetegar ngemargiang tikah beline beli magi labda karya panggo sangkaning pengeres titin di tiang beli sangkaning paswecan titah beline katiba maring padewekan tiang rasa subaktin di tiang maring beli mangkin dumade side sidading don ceparinde daging pekarian di tiang beli asidana tarengen wanira mulai
melarapan separini daging pekarya sane kati pemaring padewekan di tiang wantah ke jagen notor mekadi taruh ringin sane wenten nirike ring jabo purian beli agung Dwanen yukti dagetnya kalangkung pisan sakemawan ampura yang di tiang beli persango di tiang mapi uning mari ngangan beli sene mangkin mejantan sampun beli ngewikani semaka sami ian bawosang raris buat taruh waringine puniko uyakti kelintang tenget pisan kelintang singit malih asa punika ratu dumada sangkan yang bakti di tiang presiden di tiang mapayah ayah beli kawentan ampura dahat mamitang lugra matur sisir tiang ratu sedurunge titiang jageng lantur mekadi ngemargiang daging titah ratu kati pemaring padewekan titiang kaping ajeng keledangane pun kelungsur tunah titiang mangdeng ngampur yang mekadi padewekan titiang ratu Bradedan sudah napi ke mahawinang titiang mapung ngatur sekadiasa punika ya diahtun ke sangkan nekeng tuas titiang jaga menggarapan sakemawon si reuning ian di prade titiang dan preside notor harus taruh waringine punika ratu ngiring sarang mangastawa sedurunge jageng lanturang pemargi ngiring sane mangkin sarang-sarang nunas maka di paswecani dene melarapak nantuk pangastawa pangatiti keledangani ratu sane mangkin jaga lungsur tunah titiang ratu nona seja ring sinu dumadek sangkaning paswecani dene rares rikalaning sampun ngamolehang maka di paswecani dene yang sun ide yang jagat nate magi ada Aingih ratu yang nuhun sane mangkin titiang wantah keditah jaga notor mekadi taruh waringine punika keledangan ratu sane mangkin mapa seco mapa ice maring padewekan titiang gumanti presiden titiang mapi koleh asa punika ratu ayu panggil aing ratu
Wantah sakadiasa punika daging pinunah di tiang mejantan sampun sangkaning bobot pisan. Kumanti itu banyak ratu semaka sami ngamolehang kerahayuan kerajangan. Risa sampun kasih dan taler di tiang margiang tidak abab di tiang ayah di tiang notor makadi taru waringin taru wandire sane sampun ke bawah sang pingit. Kiai Ketut Bandesa Agelis Aing lantorang kawi carita seduaning kaya ketur sampun unas maka dipasecani dene tormaning semaka sami daging paigoman sampun ke bubur kemargiang rikalaning punika sada kekesonan kiai ketut jaga mekarapan munggah maring taru waringin bareng ngene totore manut sekadi ide sang sane ngawengku ring puri mangdene kaya ketut notor maka ditaruh wandirene punika nike sane mangkin sampun kemargiang tanpa saman dana muncul kepingin dalas tas mono itu sangkaning sampun ngamolehang maka dipaswecan itu nih tormaning mejantan buat kediat mikan kesaktian kiai ketut beneso peremangkin peresidu notorin semaka sami carang kayuan direne Masurya banyak kesami napi kemalih kadirasa semaka sami banyak idene wantah ke sampun ngerauh ngeri kering jabo puri nyingakin makadi kayak itu di kalaning notor taru waringin sangkaning sampun kesidan kadirasa memberiuk siu mesuruya maka sami banyak itu nih sahanyongang Kiai Bandesa Maha Sakti napi kemalih banyak idene semaka sami wantah sampun ngamawasang tanja pepekatan buat kesaktian dan pemekas kiai ketut
Sangkaning sampun sida sane mangkin margiang. Daging titah hidup pinake. Sane ngawasa ring puri pujangan. Kalau ditu ang luar rangwang mengucap Ingin. Napi ke males ane mangkin itu ang lurah sampun kenyingakin. Sida kaya ketut notor makadil taruh wandirone. Rikalaning pun ke itu raris ngerentah ang pongandika. Kiai Ketut Bandesa Ari Munggu dagerentah pengandikan itu. Nah tadi adi kai ketut beneso yang saja anak ibu ko dewa. Deneng adi sidang Sangkaning subakti ni dewane kapening beli. Sangkaning subur ngamolehang makadi paswecan itu yang senun. Kesidanyen saja buat. Laksana nih pidab-dab idewane pemekas. Notoren taruh wandira Rasa ngayu bagio nyen saja anaknya bekebeli. Ya namondo atur dewane kapening beli. Dangan elah aluh nyen saja anaknya buku dewa. Notorin pemekas taruh waring ini aneh ke bawah sang singit. mawe temangken Nah tadi nyen saja anaknya buku dewa. Sangkaning kesidani dewa nih. Gumanti beli ani jani mapai cep makas kapening dewa. Uling jani raosang beli adanin beli dewa. angan dewa Kiai Notor Wandira Nami Mau sano sido saja dewa sekali ane jani. Nyinayang subaktin dewa ne kapening beli. Notor ane madan kayu bering ini. Sido sidanin dan labda kaya turmaning ngemangoh akan ayu. Uling jani. Adanin beli dewa sengendolen. Tuah. Kiai Ketut Notor Wandira. Singe Kiai Kadur kesema Neng mana Inggih beli. Beli ageng sane banget subakti yang ditiang. Rikalana sekali mangken sampul edang mapa saja aran maring padewekan itiang.
Oyak dirasa angayu bagi sanit yang beli. Suk semaneng hidup atau orang titiang sane mangkin. Mangkin titiang melungsur pamit. Sane mangkin sampun tunah di tiang ngaran beline pemekas. Menawi itu wenten malih tel titah katipu maring padewe kan tiang. Iyan gumandi nenten sane mangkin di tiang jaga ngelungsur pamit asa punika beli. Agya menangkila Kumanti tujuan di tiang sane mangkin tenjawe delian. Wantah ke umedak maring lingih idene. Reng watu karo mayoga Seduaning titiang sampun unas mekadi pawise idene. Rikalaning titiang sampun presiden ngamolehan notor mekadi taruh wandirene puniki. Jaga lanturang titiang. Jaga nangun yogo semadiri ke ring. Waduh kau. Nawas raya masa mati Wantah titiang jaga ngemargi yang medewo seraya. Nangon mekadi yogo semadi. Nunas mekadi pasai cani done. Sane mayogo rikering puro luring. Oh waduh karuah. Mengajapang mangena panjang lokin awi Wentene titiang memargi sekadiasa punika. Sangkaning bisamo sampun tunah titiang tel titah makadi ide yang tun. Mang dode presido ngamolihang kerahayuan kerajaan semakin sami banyak idene pemekas iriki ring sejebaging jagat tabanana. Reng watu karewas prapta Inggih. Lanturang punang carite sane mangkin nuningayang titiang separine pemargin idene kai notor wandire rikalane jumujo kemari kanang linggih idene rikering puro luring batu karu termaneng sane mangkin sampun prapte ide irike Kiai
Kalane ide Kiai Wandire sampun wenten ing pelemahan pura luhur Wadukaru. Tumuli laris ngereh genah sane becik. Jaga ngemargiang pidab-dab idene. Ngas tau ngas titi maka dilingih lunguh idene yang sinuhun. Singe rada ayang sinungan Mamitang lugro matur sisip di tiang ratu. Sane mangkin titiang damuh ikatunan persangepurun sampun medapur ring ajeng idene saha ngame-ngame makan lingih lunguh idene sane mayogo dikiring purun ring watu kau sane sungsung sun titiang ratu. ledang apa aduh madeng Wantah side titiang nyaku pangkar kalih saha nyat pada ring ajeng idene sane mangkin ngas tau ngas titi maka dilingih idene keledangane sane mangkin lungsur tunah titiang nedun hikiring jagat sekala asa punika ratu. Ameja yang rano Risa sampune meragiang sekali daging pengeres titin titiange daging pinunah titiange punike pemekas mangdene taler pramoledang mapai cewar lugrah maring padewekan titiang ratu. Amagi amale kasuk semanin adanya no Manutu sekadi bisamo sane sampun margiang titiang sane mangkin rauh nyat pada medapur ngajeng itu nih wantah nunas makadi pasocan itu gumanti te presida titiang raris ngemargiang pidab-dab titiange ma pasoce ma penuntun ring semaka sami damuh ratu pemekas iri-iri si bageng jakat habanan seduhaning itu wantah ngewengku ngewase riki ratu pada kebotara sesuonan di tiang sane moyogo dikiring ajeng hari kanyakan asap ini riwau sekadia sapunika Kiai Notarwandirene saha nunas mekadi ware lugrahan idene sapunapi wenten napi rada sering ajeng idene yang sangkaning kewikanane Kiai Notarwandirene
tur maneng sane mangkin sampun ke presiden sekala miragiang sekali daging rentah pengandikan idene pawise idene manut sekali daging pinunas sane jaga kapikolehang. Aduh jane anada rawan dira Nanak permas persayang maniro nyen saja anake buku dewa. Tur maneng dewa subuh ane madan ngamolehang bisamo. Ngamolehang ane madan paice. Ulun jani subuh dewa ane madan. Kiai nodor wandire bagus anake buku dewa. Dene saja saking aduh Kadirasa sing saja nanak mapin unas kapening manirone sangkaning tuhu sumeken buat saja subakti laksana pidhap-dap ideone to kemawinang kadirasa sekala side idewo tangkil pemekas kapening maniro dene ngerasti yang jagat rehane ke astawayang dewa ane tunah dewa sing adolen kumanti de presiden ngamolehang kerhayuan jagade pemekah ini di jagat Bali Purino ne ke bawasang utamanya ne widangan manirone ane ado ini di sebagai jagat tabanan apang saja ngamolehang ane madan tujuan deone kertera harjone landor mangke ring gunung batur tangkil nanak saja anake buku dewa ane jane maniro ane subonita buat perjalane lanturang yang perjalanan dewane gumanti tumedek maring lunguh lingih idone itu yang di gunung batur sang sejanang inggih ratu ida danes nareng sami para atiti bakti dan jero mangku sanes sampun meraga suci wantah sekadia sapunike sakesidan titiang sampun ngaturang ayah tur maning sampun dawuh panemaya galah sane mangken ratu sane pratnyan ripta agore
dan jesah taler mantuk ring pengelinsir di tiang ring sang sanes sampun ngewikanin ngeripta pemekas sedaging gegitane puniki sedaging geguritane ke bawah sanga gagitane wantah sekadiasa punika wiakti sakesidan ti tiang sane mangkin pinaka angga santi make miwah angga geguntangan reh sampun galah ke bawosang jaga cutetang ti tiang rauh riki ti tiang nyeri tiang sedaging carita sane mamurda Kiai Notor Owandira menawi kata ane saleh mejanten ke wau ti tiang pemekas angga santi saking paguyuban Tri Sakti yan baosa seperti ini tetembangan di tiang taler base basin di tiang makwe wiakti dan manut risoning adana ring pikayun pangrenge pemekasin arang sami lintihan rana suci napi kemalih ringgalah becik sekadi mangkene puniki menawi itu waktu sangkane pasai candi dene perasaan ngepurun ti tiang rares ngemawosa sedaging purana nih angen ti tiang punika sekaralit angen ti tiang kegitan Inggih Ratu, titiang puniki wantah pinake angga santi make mewah angga geguntangan wau melajahang angga melajahang padewekan mejanten tamet titiang kelintang tuno kelintang taler nika kemawinang mejanten tenje presida titiang ngaturang napi kesane kebawasang sampurna ledang rate ngakasamayang mularapan wakti manah titiang subakti pengkalih agung taler titiang mapenuna sane mangkin keledangani Ratu pangrenges nareng sami pemekas warih-warih itu sane sampun persida ojah titiang ngampur yang makadi padewekan titiang pinake angga santi make mewah angga geguntangan Ratu amit yang sarining aji inggih mamedang lugro mato sisi bidang Ratu paduka betara sesuwunan di tiang sane mayago dikiring puro luring pusa sane mangken agung yang daging penunah di tiangi prameledang rade semapa secema penuntun
maring padewekan itiang pinaka angge santi maka mewah angge geguntangan gumanti itu ditiang ngemoleh angke takson presiden dari sitiang nincapang soning ayah titiang rikalarin titiang kantun nyat pada dikiring jaga sekala maka cina bakti titiang pengkalih rasa rumah ke titiang masa witra kanti asa punika ratu magi Oke, ratu ide dane pangrenge pamiarsa sareng sami sane banget ke semua yang ditiang kaping ajeng mantu ring dane pinake manggala upakaryanya suk semaling idap malih aturang ditiang sedoaning sampun mapai cagalah maring padewekan tiang pinaka angga santi angga paguyuban saking Trisakti ke bawah sang puniki sinami di tiang melajahang padewekan taler maka cina bakti di tiang mantu kering ratu paduka betade sesunan dumada idledang mapa saya kerahayuan kerajangan ring semaka sami damuh ide napi malih sani mangkin sampun sekala nyini yang sebakti melalapan untuk ngaturang upakaryanya sani dahating mau tamu pengentek linggih punika ke bawah sang domade sidaring don labda karya ngemangguh akan ayu tur maning mapikoleh daging tetujuan ratu dedane sarang sami sane banget wasane yang ditiang sedoaning sampun ke bandoan tegalah kelungkung Semarapura kirang langkung malih ditiang Nunas Agung Pangampura maka wasanane ngatur ditiang cutatan untuk Pramosanti Om Santi